no ven. Egun hon eta ongi etorri Gasteizera ospatzen dugun 35 eskolarteko dantzari ekitaldi hau. Ekitaldi hau Araban dantzarien biltzarra antolatu du Gasteizko udalaren babespenarekin, baita Vital Fundazio, Café Vitoria eta Artepanen kolaborazioekin. Como decíamos, bienvenidos a esta 35 edición del Interescolar que celebramos hoy aquí, en Vitoria-Gasteiz. Este certamen ha sido organizado gracias a Arabako Dantzarien Biltzarra, con el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria y con la colaboración de Vital Fundazio, Café Vitoria y Artepan. Hala, egun berezi honi hasiera emateko gaurkoan, protagonistak izango diren dantzariak aurkeztera ekingo diogu. Así pues, para dar comienzo a este día, vamos a presentar a los protagonistas del día de hoy. Gasteiztik, Jare Dantza Taldea. Maraniastak Dantza Taldea. Arantzabela Ikastola Dantza Taldea. Eta Adurtza Dantza Taldea. Durantzitik, Aize Dantza Taldea etorri zaigu. Zigoitiatik, Oketa Alai Dantza Taldea. Eta Argantzondik, Txingoka Dantza Taldea. Y como no nos podríamos olvidar, este año también han venido desde Portugalete Berriztasuna Dantza Taldea, que como todos los años participa en este certamen. Aurten, beste urteetan bezalaze, Portugaldik Berriztasuna Dantza Taldea dugu gurekin. Talde honek urte askotan daramatza ekitaldi berezi honetan parte hartzen. Guztira, adin ezberdineko 220 dantzari txiki inguru bildu gara gaurko eskolen arteko dantzarien ospatu ahal izateko. Era berean ez ditugu ahaztu nahi dantzari doinuak jartzen ditugun musikariak. Mila esker eta baita ikusteari etorri zareten guztio ere. Eskerrik asko. En total nos hemos juntado aquí unos 220 danzaris de diferentes edades para celebrar este certamen. Al mismo tiempo no nos queremos olvidar de los músicos, ya que sin ellos no sería posible hacer este certamen, y también de vosotros, que os habéis acercado aquí a vernos. Beraz, gehiago esotu gabe, por lo tanto, sin alargarnos demasiado, comenzamos con Agintarien. Homenaje.
Perdón, se me había olvidado. También este año participa Eguzki Lore Dantza Taldea. Barkatu, ahaztu egin zain, Eguzki Dantza Taldea ere parte hartzen du. Gasteiztik etorritakoa. Bigarren dantza hau txontxongilo izango da. Bizkaiko dantzarien dantza barren dagoen dantzetako bat. Dantza hau espatekin dantzaten ohi da eta momentu batean dantzari bat igotzen dute. La segunda danza va a ser Chonchonquillo, que se encuentra dentro de Dantzarien Danza de Vizcaya. Esta danza es realizada con espadas y en un momento se alza a uno de los dancharis.